Demek benim önce speech videoları başlangıçta İngilizce basar başında da kuruluşu. Bunun bizde yollarda öğretimleri de hangi zaman sende kadar bir popüler oluşunca bu kuruluşlar bu sizin üreticiler oluşuyor. Lead life demekler. Hem de işe şu an buraya bundan auditoriumda bir dakika kalmasa şu an buraya benim size sorumlular. Bu kuruluşun dersi, hem derseden tam. Aktifrak, olsa zor oturarız, üzerinizin dersiniz var, yine oraya başlatmayın. Ben ne istedim fikirlerim, ben bu kuruluş niçin kullanıyorum? Yatorif bu kuruluş niçin kullanıyorum? Yani niçin kullanıyorum? Bundan işik yaşayanlar dedik kişiler ham kileşekte de çünkü her bir asırdan sonra avutlanıp para kire erkeğe böyle yolundan konudan başka şu an buraya total başvurunu nişik kuruluşlar nişik işleyenler demek biz başında bulsaydı da bulsa özgürlükler bilen kirden eğlenip paylaşmış var. O şey var, işte biz o birinci kısımda şöyle ne bu şartta eğitim kitilgen İskender meşgul İskender abinin bu hafta sözü var. Прошлый ошибки нельзя повторять, это ошибки прошлого. Когда будешь их повторять, все равно это будут твои личные ошибки. Шундан тарихтан выбирать алу bir проблема. Әмірде лекин көп көшікке қалышқанда мұда екінші аспект туар. Ол бірінші шырақта водительмыш, һәм бұл водительмышның шушы зур тарихта ничек деп айтайын еді? Дүнияви тарихта, амали тарихта оның шағылышы. Қазір алсам есін ташлап кетемін, сіз менің болыңыз, не тілдер ташлап кетеміз. Benim sorumlar bunlarla efendim. Yapacağım. Tormuşun sıfatı nereden çoğalar dostlar? Onun için olmasa mıydı? Hiç kesin. Nasıl olmasa? Oysa kutlama konusunda. Şimdi biz knoktan bazı. Ну, инде олай бұл мемлекетінде
Тормышның сыйфаты бірінші шырақта, ну, мне былай совсем по топорному если рассуждать, какой у тебя туалет? Бәдірәтін нинди. Басуға шырасың мәсейін, әлі мұндай оғаш бол, әлі үйді не кіші тегі қазіргі сублені ұзатырған. Ну, мне шулай дейді, өзі башпаса. Әйді башқа түшіншілер, олар бұл яқтан фундаментальді. Екіншіден де мұнда тамыту бар. Медицина халеті, ғұмымен, нешек болған, ұлшық тұрған, оға міне қоғылышы болған, оға дегішін жоқ. Әр шақсы тұрмышқа қамиялға қағылғанда. Ой бірде бардығын мысілде, ялғышмасам. Ол нешегерек бола екен. Ұзлар активрак. Көкмей шырақта мен шүрді сұраулар берешемін сізге. Ondan sonra ezberем biliyorum. Sizin cevaplardan. O şahsi tanmış o nişik ne? Jinsi münasebetler kuruyor mu da? Kuruyor. Молодец. Onu külmüşe göre biz bütün sur kişiler. Ama mesela onun dinamikası bulgan bir kere. Demek mesela 1000 yıl elek ulay birlerge qarashlar şunda yok mu iken hozirgi zaman bilan çağrıştırganda? O ne? Yol. Ne mesela bizim babalarımız nechik yol etken? Çay çapkanda zaman namaz okugan vaqtda yo'laymi. Shulay bo'lganida u meni kстати bir qiziq anekdot oldu yoqdan. Tege Şerli şovlarına tatarlar yalangach, onda shunday odat bo'lgan. Kelinlarda ekan, endi kuni bo'yi namozni o'qib yotadilar. Endi kuni bo'yi bo'lmaydi u baribir. Nafil namozida o'qiy, terisinde, farzında o'qiy, ezne shittirib da berib, ishlamas uchun. Qarshi bo'lishlar qaraylar ekan bularga. Bular bitta ishlaymilar ekan, namoz o'qib yotalar ekan, bitta bizda o'qiylar ularga. Еще автор уже musulmon bo'lasiz. Professional turmush. Karyera nechik bo'lar ekan? Professional etika degan bir eshitganingiz bormi? U etika bizning g'adatiy etikadan ayrilarmi ekan? Ayni shu ayriladi. Chunki professionalning o'zining qoliqlari bor. Ну, я siz bizga branding, for example, please. Ну, masalan biz vodiy turmushda biz leksikonni boshqa turmushlarimiz avvalsida bo'lganda biz boshqa turmushimiz. Men tilning masalasini oldim shu bundan. Ne bo'ladi deb. Azgina ishishim edi. Yaratilsiz deb bo'ladi. Я засчитан. Рядом с ними. Шулай kiyim masalasini Ага, нет. Так, структуралар. Biz endi har to'g'rilarni o'qishimiz mumkin. Ham men sizga ko'proq shu o'zimizning tatar pistasi turida ishlayman, ham mening fotoda bor ekan bunda. G'ofur etasizmi? Birinchidan, umuman shu strukturalar ul ilm amallar bilan tugul, ul birinchidan bitta aytib beraman. Kishi orasida, odamlar orasida janglayotgan munosabatlar. Demak, sotsialniy взаимоотношения. Bu dunyo bir shoqdan keyin bir yoqdan, ikkinchi yoqdan bir to'g'ri. Chunki odam barisida o'zginchiliklari bor, ham barisida bir turlab bilan ishlashib chiqamiz inshaalloh. Shundan o'sha kategoriyadan kelganda meni kitobimiz tatar pistasining xarakteristikasini birinchidan u territorial cheklanuv. Bizim o'rnatilgan kerak bo'ldi. Chunki u hozirda kartada shoqchi bo'ladi ham, Qobodorda u tatar pistasi. Tog' ustida tugul, u bilan shu so'zliqda. Isham so'zliqda, u so'zliq qo'ysa 3ta bitdi. Isham anda 18 meshi turmashtirganlar, u ikkinchi sinov. Hamda lekin bu bor. Yolg'on pista bilan eski pistani baribir bilasizmi do'stlar? Видите, вообще туда некоторые примеры. Ну, меня без практически утра российской пистели. Ну, шар лучше как найти, можно сказать, да. Я в писте,
темir yol артында башланат, һәм Волгага кадәр җәелә. Аның теге көньяк ягында анда зират, татар зираты. Минем карта юк инде, былай теләгәнчә. Алга киттек. Граждан хаклары шикләнә. Кем моны ничек аңлый һәм аңлыйсызмы сез аны вакыйгы? Хокуклары менә хаклары. Ну, вообще хокуклары булырга тиеш. Законлар, буенча является законлар, законлар унашу. Бу карата, менә бу тезис ул гомумән татарларга гына караган. Чөнки 20-нче гасырның башына кадәр аларның хокуклары шикләнгән. Мәсәлән, гәҗитләр булмаган. Мәсәлән, дин хөррияте булмаган. Һәм инде шушы менә бөтен төшенчәләр алар киләсе тезисны тудыра, ул сегрегациясе дип ясадым инде, яздым менә, ул сегрегациясе түгел, ул чипши сегрегация. Чөнки мәсәлән, шушы территориаль чикләнү ул сегрегация. Аны бит инде кемнедер түгел, анда конкрет татарларда ятканда. Ул башка гетто сыман барлыкка килгән әйбер. Андан соң вакыт уза бара ул көткән. Шул хукуклар шикләнү, аңсы да сегрегация эзе дип әйтергә була. Ну, канунда икенче яклар китә. Автономлык һәм шикләшү. Нәрсә дип әйтәләр ул? Нәрсәне аңлата? Үзара мөнәсәбәттә гомумән татарлар һәм гомумән мөселман татарлар эшит итеп күргәннәр һәм моның интерпретациясе беренче очракта шул диндә. Чөнки диндә шактый автономия калган булган һәм күп кенә проблемалар, күп кенә юридик яктан дип әйтгәндә тормышның кайбер аспектлары алар ОМДС дигән зур структурага буйсынган булганнар. ОМДС димәк ул Оренбургское Магометанское духовное собрание, Мәхкәмә Шәргия Оренбургия дип аталган безнеңчә. Демәк инде бу шариатский суд. И кайбер тармакларда, мәсәлән, гаилә дигән зур төшенчәдә, васыят дигәндә, анда бөтенләй шариат буенча хукум ителә. Кашан вакыт дигән бу? Кашан вакыт дигән система? Вот инде бер зур проблема. Анда сезгә даралышаны дигән шахрага кирәк санчы. 30-нчы гасыр башында дип әйтергә була. 18-нче гасыр азагында батыршалар күтәрүчеләр булгач, фитнәләре, Бугач фитнәсе биткәч, ну димәк инде Бугачев күтәрүче баш күтәрү биткәч, шуның нәтиҗәсе буларак мөселманнарга шушы автономия бирелә. Киләсе тезис. Доминант дини контекст. Бу нәрсәне аңлатайын. Грибаде әйткәндә, башка контекстлар вообще булмаган. Менә бөтен гамәлләр, бөтен ниятләр дип әйтелгәндә, бөтен текстлар ул заманда язылган, алар барысы да шушы контекстта гына ясалган һәм шушы контекст өчен генә ясалган. Чөнки альтернатива булмаган. Дөньяви мир дигәндә, дөньяви мир шәп булды. Ул гомумән юк. Чөнки һәр светский дип әйтәләр, ул ислам өчен светский дигән әйбер ул гомумән хас түгел, ул ничек. Менә самолет ул светскийме? Дөньяви әйберме? Самолет. Самолет дөньяви әйберме? Әллә рухи әйберме? Аны әйдәгез инде совсем, әйме хәзер плоскость шариата перейдет. Самолет это акида? Или это шариат, или это фикх? И, ну, соответственно, какой хуком будет самолета? Самолет, ну, ишкочным хуком ничего было. В смысле хуком? Ну, вот нам, как правоверным мусульманам, можно летать на самолете? Почему? Далит. Вот, понимаете, вот sizning альтернатива бар. Bizning boshimizda, как бы, ну, umuman bizning ul альтернатива бар bizning boshda.
Bizim babaylardan bulmalar. Mesela giderken maşina, bu vakta paramız geldi. Paramızda oturgan. Var mı kişi? Halil eybir bu, ne halil eybir bu? Doğuştan kirge halil mi? Ne halil mi? Aydığı bir tane kesinlikle bütün haram bulmağa ne bir halal? O hazır bir zamanda. Yok. Yok iyi. No, hazır bir zamanda bitir biz geliyoruz hatta koymuyoruz spekülatif eybirler bunlar. Hani ne kıskırıp işlemek üstünden çıkıyor. Var öyle değil. Onda logika, bu hareket var. Приблизительно logika была. Eğer yerde senin ustaldın, senin uşağın sana halal diyecek, значит senin için halal. Eğer de eğitmeyken halal değil. Onun delili olarak işte harekete haram olsa kesinlikle. Бидгат? Бидгат или барс это харам? Ne bu lan? Почему не бидгат? Вот, пожалуйста. Bida. Давай видение, бида. Тогда все бидгат, наверное. Вот бида. И попробуй докажи, что не бида. Mesela Ты начала, ты начала. Gerçekten minaretler var. Ne bulmadan mesela güven mi falan mı? Ага. Anlarsın Aha. bak. Ага. Kabul kenar. Bu yamaydır lakin kırmızı maşar aldıklar. Ну, мында да düşman gibi ettirgen bulam. Onlar kubul. Buradan yazılar da hareket dersine koyuyorlar. Boştalmadan anlarsın. Ama uçanlar. Hadi men былай етіп anlataman. Ne sizin misalınız o неге қоз була 30-cı ғасырға көп ұшырағында анда мантык bir paradigma была. Да, то есть опять-таки тоже дефиниция. Все, что не запрещено, все разрешено. Но mesela bizim kimге қойғанда, bizim kimге de bildik, bizim kimге қойғанда, bizde әдіне соңырақ сөйлешіміз, siz bilesizdir indi, bizim şey güne işan namazlar, yastı namazlar probleması haman var. Bunda iki hüküm bulgan mesela. İki hüküm bulgan. Sinirli okumuşsun. Sinirli okumuşsun. İşe mi okumuşsun? Koran mı turu işe? Или sinirli okumuşsun, но шариатı buzlasın. Две плоскости есть. Либо мы выходим в плоскость акиды и говорим, в Коране написано 5 фарз намазов. 5. Их должно быть 5. Это с позиции акиды. Или мы рассуждаем с позиции ханафитского шариата. Должно быть темно. По шариату мы его не читаем, а по акиде мы его читаем. Реши проблему. Это хитро. Это очень хитро, но это вообще не так. Об этом чуть попозже. Чуть попозже. Мы сейчас поспорим еще. Егер eskitdi. Siyovda ham xizmat ko'rsatuv sferalari mavjud. Bunda endi birinchi ishroqda o'xshash problemasi hamda shu professional karyera problemasi. Kim qo'ya o'xshashlagan ham o'xshashni ko'radi. Onun turunda özüne so'radi. Jamiyatda gender shartlari kuchli bo'ladi. Demak, всеобщая гендерная обусловленность. Demak, bütün amallarning bütün sferalarning aның konkret iki gender bo'lgan, değil mi? Bu amal erniki, bu amal xotinniki. Bu eshik xotinlar eshigi, bu eshik erlar eshigi. Bu o'rin xotinlar o'rni, bu o'rin erlar o'rni. То есть пересечение кросс-гендерных пространств как таковых, ular bo'lmagan. Ham uni ko'z oldina keltirgan u zamon uchun bitta mashaqqa. U shaharda ekan. Ovulda ikkinchi turliroq bo'lgan. Ovulni bugun ulgurmayapmiz sebebi. Ham endi so'nggi tezis bu vizual suratlar qayta simvollar bo'lgan. Bu da ozgina yolg'on, chunki ular bo'lganlar. Hamda lekin ularning konnotatsiyalari ham interpretatsiya bo'lgan ikkinchi turlari. U mana endi u hozir nechik deb aytaymi? Hatta o ciraqa kelib ketamiz, uzoqqa so'zlar. Yana 18-asrda fransuzlar birinchi islomoviylar deb aytilgan kerak. Ular shu problemalarga vaqt berganlar, o'zlarining studiyalarida, ham ular bilan birga ham Yevropalarda ko'p anekdotlar bo'lganda. Shu musulmonlarning vizual suratlariga qarab. Masalan, Brisanov Blay aytiladi, Imishdir bir
Әсир Ғұсмәниге Адаму Пленум Османов от суреті көрсеткен. Бастырғанда қандай от суреті. Түгі сұрайген бұл нәрсе, түгілер мұндан сүрелер екен бұл нәрсе. Түгіте білмеймін дейді. Бұлар әйте, бұл бит от дейді. Сізді жүлерлермен дейді, от көргеніңіз күшті дейді. От үстіне мүді бұтырып болады дейді. Отына әйленіп шығып болады екен. Бұл бит от суреті харам айды. Міне, бұл нәрсені көрсетеді. Біріншіден, ғылыммен күн батыш иконографиясында деп айтайық, конкрет бір предмет, предметнің суреті, шул суретке тиң болады. Біздің бабаларымызда бұл олай тұрып қабыл етілмеген. Ол енді соғырақ барлыққа келген айды. Шуңа көре шушы символларының бұлмауы, ол бір айрым зор проблема, қаманы осатқыра шешім болмайды. Бұл мина шаңғы. Бұл сифаттар бар сөзінде осы. Міне сіздің алдымызда бір журналдан, сатирик журналдан разворот шәптіне. Міне бұл тұрғыш сифаты, міне татар бістесі. Имение бізде жоқ, бір түрлі де. Яқтылық бізде жоқ, бізде қорам бүтінне. Әнәпшен базары көресің, Нұрулла мешітті танысың. Аның алдында нәндейді сосы бұш күйеді. Әне бұты күші бұрын ұсқан. Әне тігінде бірісі созда батқан. Міне татарлар өзлерінің бістесін, өзінің тұрмыш сипатын шылайтырып көрген. Ол не қадар дұрыс болғандар, онсы бір зор проблем, çünkü ол бүтін жүздері шуай болмаған. Аның түрлі ұрамдары түрліше болған, ғынымен бір контекст тұрында еткенде шоқ дұрыс болған. Әмделекен әнкінде ұлыслар талай болғайды деді татар байы. Нонда көбірек татарлар талаған. Но бұл тоже бик спекулятив проблема, ол көпкіне жерде шырый, көпкіне текстларда bütün şuşurda inilerine bile in hater yol basarlar, onlar barısında tutarlar bunlardan, hocam bu birimizinde. Kışı oturuşu, kışı tolağışı, barısında spor tutarlar. O mine onlar şarj gitmeyeyim, no, bari bir fark bulgar olur. No, onda şırın indi tutarlar. Hem de delek mine uygarmış, bütün üstüne spor şurada olur. Bu остағы ұяқтарға рәсімге қайтқанда, ойды өзіне ақпараттар деп қызығайды. 20-ші ғасыр башында біздің Қазан шаһарында канализация деген ебірәді болды. Шуңа көре бүтін теріслеріне деп айтегенде бүтін бұлықтар, шушынды сол бошкаларда шаһар бөліп үстіреп жүргенде. Хам енді оның дұрыстен де есі шу қадар сосы болады. Міне сол ұяқтағы оста Koran'da iniş bir edem jüri, ansı da dürüst. Çünkü bizde yoktılık bulmadan, uğramdağı yoktılık, şuşun dilen, uluşun esvişini, bulgan tümünde toğ üstünde bulgan, Ulus şehirinde demeydi. Tatar listelerinde bir korkunç şey bulgan. Bir yoqdan, ikinci yoqdan tatar bistesi bitinde көбірек ауыл болған. Натуральный ауыл болған, çünkü onda оға шилер болғандар. Хам енді мәдени ландшафт, культурный ландшафт. Дұрысын еткенде, ол 1905 жылға қадар бик сой болған. Бик сой болған. Ол Ungili Cemiyet Meşit. O buraya İzur ve Halle 9. Cemiyet İskitaş Meşit'i. Bir izleyen demeye kadar где-то 3000'lik халық болған. Şunu ben Zur ve Halle болған. Ол Amerikanlarının nesilden келген mehallelere hem Fatih Amerikanlar şunda imam bulunған тиешеді, әмді ләкин ол имам bulmalı. 7. Cemiyet Pişer Bazarı Meşidi, şu üçler bilen Nurullah Meşidi olduğunu belki
İki de uci diyerlerinde olan büyük bir ekmeği var. Ömrülerin o büyük boyda. Meydanlar bunga bizim elbi var. O Yunus meydanı. Hazırda o Yunus meydanı diye tanımlı var. Sulaylar deyip şanası gerek. O bilesiniz mi kayda? Kimliğe Beyhatli var mı teli Tatar listesinde Halil Beyhatli? Ne şunun başında. Ve Yunus meydanı. Hem Pişen Bazarı. Pişen Bazarı şüştörleyin de şahsında karayısın. O Pişen Bazarı'nın hazır yortısı kaldı. Tabi Kamal uğramında türelgen yortısına kaldı. Bu yortısını tüzükle bitirdiler. Bu çok tez oldular. Bu zamanı işim. Hem indi bu değişik bir medeni landşaftlıdır. Bu kubra dini ikinci yoktan iktisadi landşaft. Ama da lakin kupkine problemalar kupkine edebi eserlerde şu landşaftta tuğan hem kayber elementlerine ayrım bağışlanlar. Mesela Abdullah Tokay'ın Kisikbaş yahut Pişen Bazarı yahut Yalan Kisikbaş'ın kulağınız var değil mi? Kisikbaş o indi şunda bir kızık eser sizin yaparında iskertip gidemez gene. Anda imiş bir boğaç kileyken Muhammed Peygamber yanına sallallahu aleyhi ve sellem hem Vali ol başka ne deyip untala kadar bir almışam deyip ama da lakin şu kadar izgi bula ol baş onu kımşata olmaylar ondan sonra Peygamber Vali'de karşı şiğa ne deyip bulmaz deyip ondan sonra Vali barada ozat ide ol başının fatını şunda dostları, dostlar durur fatını olası burayı bir kadar katılabilirsiniz değil mi? Hem de o bir çok güzel kişidir, üzeri zaman için. Tokay onu gadi ettirip vayisilarga bağışlandan, çünkü gaydan vayisi tutumunda o vakit kakras bir eşekte haber çıkanda no milyardan dürüsün etkende bilmemeydi, dürüs müken, yolgan müken, hak müken no imiştir, o bir kupetsinin katını oldu iken. Bular mına ne vəxilik sırağına kırgenler de ki öyle, no bütünde şeyh imiş atası tarafında. Hem buraya izgi kişi felentili deyip dirse bu senin halalin mi diyen, dirse ey bu benim halalim, bu sana haram diyen. Bir kaldırgan patının buna bu sene. İşundan Tokay bile şu nini nigizlep belki anekdotik tehdit bulmayındı. Dürüst müken, dürüst tügülken bilmem inanın konuşması mümkün. Hem de lakin çoklu gazetelerde yazılgan eybirim. Hem Tokay adamla nigizlep, neyinde şu payımızda onda onları çağındırgan, hem mesela şunu diyor, şunu der, onda o bir şey gayet bayız. Onun bir farı, onda onun fesli var, o fesli diyor diyor adam. Şu an buraya üzerine parata dikkat edin. Turmuş kal prosesi, yaki konkursunun Tatarlığı, hem Tatarlığının vadi haleti. Ne Tatar bulu, o ne şu 5 punkttan sonra. Hem Tatar turmuşu şu 5 punkttan. Birincide Tatar, halinde Müslüman kişisi diye beklersin. O bulurga teyir, adam kimi bulurga teyir, adam dini praktikası bulurga teyir, demek adam ibadeti bulurga teyir, ne kadar bulsa da, adam nikahı bulurga teyir, hamın ulerge teyir. Ne şu işrakta, o Tatar kişisi, o Müslüman kişisi bular. Ne onun konkursu şuşuna bulurga teyir. Haminde bunda bir zor düşünce çıkıp kalgan, bu iş düşüncesi değil mi? Ben onu bulga baktım çünkü no indi 90% Hristiyan bulgan, onların indi işi olsun. Çıkarsın da pişen çobasını öğrenecek. Ne mesela bir kızık anekdot söyleyeyim sizge, üzümden bunu biyografiden. Bizim Resulullah babaylar şuna ettirip çıkıp kendiler aileleri bilir. Resulullah babaylar bu ayında pişen çobar var, İyun ayında. Bu ahvatlarına ne sokkan, yaşın sokkan, barısı da oluyor kendiler. Bir milyon olgan. Bir bola kalgan, üzüm Resulullah kalgan, barısı da өліп кеткендер. Вот, сега води тұрмыш, міне сен профессионал карьера.
Оттап шенде үйден. Шулай болар. Туу. Не? Біздің татар мұсылман баласы туда. Туғаш баланы нишлетелер? Қиынилар. Бошилар. Нишлетелер бұлар? Исім құшалар. А исім құштырмасаң нешесен? Ол міне туғашта бітінде мұсылман боламысың, татар кішісі болам, әлі yok mu? Уже туғашта. Исім де құштырып деше. Нешік айтып Татар olur ya, Müslüman кіші мұсылман болғанда, ата-бабаларының тәрбиелейді, тәрбиелейді. Сізде ең күшлі күшлісіз. Шул яқтан өтіресі. Жоқ, сіздер дұрыс айтасыз, дұрыс. Әмдерек мен олай насылап болмайды. Біріншіден мұнда верификация түшіншесі туар. Бірсе ол верификация. Верификация ол біз бір-біріні тану, һәм аңлау, үзиту. То есть смысл заключается в верификации в том, что мы друг друга наделяем смыслами в конкретном контексте, и мы друг друга видим одинаково. Если я говорю, что я мусульманин, ты должен признать меня мусульманином, и я должен признать тебя мусульманином. Если ты меня не признаешь мусульманином, ну считай, ты меня такфир выносишь. Потому что чем больше людей усомневаются, Allah diyebilir mi? Şiklenerler. Benim İslam'da, benim Müslümanlığımda, ben İslam'dan çıkıp gideceğim практически. Ne kadar da üzümde neyime kalksam da. Anlağı şöyle var. Ben tam bırakacağım. O konkret. O konkret. Onu olay bulmayayım. Ne eksiklersin de ne iyi diyeceğim. Ne delil? Eğer de kişinin İslam'da karşı 100 delil tabılayken, İslam'da bir delil tabılaysa da biz onu beraber Müslüman diyeceğiz. Olay işlemiyor. O ne konkret? Eğer sen tuğarsın. Sana isim kuştırar. İsim kuşturgaç tam 4 yıl uzgaç mesela sünnetke oturtulasın sen. Anlarsan, или şu arada atalarım çok demek olsa vakıka kurbanı kılınır. Eğer de 3 из 3, вот все, sen точно Müslüman. Ne biz bitinde 19-18 mehalleyim, onda где-то 30 kişi bulgan meken yok meken Tatarlar. O bitinde sen her bir Tatarlarının her biri bilmesen neydi? По-любому sizden bir tanış bular. Вот по-любому bir tanış bular. Eğer de bitinde birisi etse ve bu balağa isim kuşulmagan gibi etse bu zamanında, bu balağa bitinde koraş üzere şuluk sekundda. Onu bir belki cemiyette nişik bilmeyi kalasın. Eğer de o balanın mesela otası bulmasa, bu ayıp. Koyun bırakışlar. Mesela Netflix'in nerelerinde ne gidiyorlar? Otası da yok, burada Kur'an olsaydı milyonda yükseltemezsen siz. Otası ne mağlup diye. Отец неизвестен. Это же ужас какой-то. Незаконно рожденный. Это же все, вот человеку жизнь испортили. Просто на века. Lakin bu proseslerin tağın bir yağı var, o mene şuşa kıyağız edir. Çünkü bu kıyağız Rus devletinin, Rusiya devletinin bu problemle karışıp gidiyor. Ve şu 3 punkt Tatar'ın Müslüman bulunduğu başı demek değil mi? O devlet için bir niyeti var. Mene devlet için Müslüman o ve şu kitapta yazılmış Müslüman olur. Eğer de Mevla'yı tırmanı yazsalar, bu Müslüman. Yazılmasa, o bir kımdet olur, o вообще bu dünyada. Niçin kardeşim şeyler var? Bu indi, şimdi statistik ve şimdi şeyler var. Devlet Baytır Müslümanlardan varlar. Müslümanlar olarak değil, bu yetiştiği var, hizmetleri, onlar bugün bütün halklar için yaşanmışlar. Ne yolu verdi bu? Bir yemek var burada, kuşuluklu verdi. Adam ismi Muhammed. O tuğan 24 April'de. Demek 20 yıldan sonra ona armiyallık gider. Çünkü ona bunlar yapıyorlar. Yani bunlar halamalar yapıyorlar. Bu Fatih Hamid Han'ın atası Ali Hamid Han üstünüz verdiğiniz anlatıyor. Atası diye ne bu baştan okuyup değil mi? Kazan Nişkan'a Abdurrahim, Abdülveli buna Gazakov. Ondan
informatsiya negizida narsa deb ayta olasiz bu bolaga? Bu yigit turibdi. Familiyasi o'z. Kazakov. Bunda 2 kvartaldan so'ng Kazakovlarning meshiklari bo'ladi. 15-meshi. Kazakovlar bu shoxli boy familiya bo'ladi. Yarar, o'z familiyasi считается, ona legenda yozgan. Ularning imsh bir bolalari Pugash bitmasida Kazaklar, Shohradan familiyasi Kazakov. Ну, тоже не веришь, проходит. Ой, я не верю, вообще без разницы. Ладно, не надо идти, я нормально. А ей там нәрсе деп айтыргенмін. Неше бала отасы шу kadar жасаса болған. Анасының даже отчествосы жоқ. Тоже логично. Совершенно верно. Oldindan men otasi qozonni ishadi, otasi sergan. Bu darajasi necha boyda? Ну, все совершенно верно. Bundan bir narsa ko'rsatiladi. Birinchidan biz ondan so'raydi. O'z hokimiyati bilan narsa qilamiz. Qonun darajasi ondan naslni sababi. Mene adam shu shunday qiyag'azi bo'lar ekan, u bo'lar musulmon. Agarda yo'q ekan, u musulmon to'g'ri, u boshqa bizning bir qiziqay bilamiz. Ау? Armiyaga olib shunday kishini obyektlarda terkalmaydi, boshqa kitoblarda terkalmaydi bo'ladi. Onun nitelerinde tobalar, olay başına bulmuyor. Olay вообще-то ondik kişiler bula okuyabilmekte mesela neler? Kreşin balları. Ладно, hadi kreşin balları turda şeydim. Ну, bugün kreşin diye bekliyorlardı. Ben mesela kişilerin şu kadar kişiler çıkındırgan tatarlarının balları, onlar bu vakitte onların nelerden koşurup ne metrikalarga yazdırmışlar, Rus metrikalar, Çekiyo metrikalarını yazdırmışlar, onlarını şukundırmışlar, birer şeyge, birer nege ufak bölgesine жіберіп, şunda tarbiyelegenler osrau balası bunu. Onda koy bir vakitte onda yazdırganlar. Или ул koşup gitken bulmayın вообще şunda. Ondan sonunda dinde hürriyet başlangaç, onlar бүкіле vakitte tabılalar eken. Келелер de, мен мында bu kişinin malayı, ну, meni şukundırmadılar, men koşup gittim. И, значит, анда başlaydı. Armiyada barmagan, былай etmegen, soğuk tülemegen, koyayotgan, işep yotgan. Bir problem var. Ну, либо dinge to'g'riladi, либо davlatga to'g'riladi. Bu zamanda. Kiyimlar. Kim tanıyır bu iki adamni? Qaysisi kim? Qaysisi qaysi? Şalmalısı Ramazan Maruzi. Aha. Bizimkisi Все, совершенно верно. Итак, mine biz tudak. Biz üsemiz. Ayma bizni kiyindireler. Mine mesela Şura jurnalında Riza Fakhretdin'in 3 makalesi çıkkanı 14 yılda. Dürüstçe hatırlasam 14 yılda. Onda Müslüman kiyimleri diyor tamam. Müslümanca kiyimleri diyor tamam. Ne yapalım? Kaçsa Müslümanca kiyimler? Müslümanca kiyim bulamıyor. Niçin bulamıyor Müslümanca kiyim? привычный просто, потому что Туликан, скажем, что такой. Хитрый символ, да? Хитрый символ. Я говорю, ну, альтернативное мнение требуем всегда. Müslümanca kiyim ул ничек? Ул ничек була беле? Келекжерлер баққанда. Келекжерлер. Шалбардың балақтары тиелік түбән болмасын тиеді, тамақтарын қапылмасын шындай киімдер. Алтындар кимес керек шындай. Сен молодец, сен индийский китаплар оқығансың. Так, логика очень простая. Статус мусульманина ассоциируется с внешним видом мусульманина. Демек, мусульман birinchi shartda daraja. Agarda bizning verifikatsiya sistemasi ishlamay ekan, men seni musulmon deb tanimam ekan, mening qardoshlarim seni musulmon deb tanimanglar ekan, sen musulmon turib, narsa deb aytsam. Agarda sening tashqi qiyofating biznicha turib ekan, biz seni o'zimizning kishi deb tanimaymiz. Sen bizning oradan tugil. Chunki
senin şeşin uzun, senin sokalın yok. Sen keşke kiygensen, hem daştan kiygensen. Tubak suyarın kuremini kadar. Sen şuna göre bizning oradan tugel. Sen bizning oradan tugel, sen Müslüman tugel. Sen Müslüman tugel iken kafirsin. Альтернативы нету. Ну, или дворян, может быть, дворян татарларга андый әйберләр рөхсәт ителгән, аларга рөхсәт ителгән, әгәр дә алар җомга намазга җөрсәләр. Все нормально, бу рус хезмәтендә моңа ярый таштан киергә. Просто ул нидә фокуста кызык күрсәтелә, ул ниләр мәсәлән рус хезмәтендә булган байлар, алар җомга намазга килгәч, алар бик тырышканнар иде, чәчендә яшерергә, терсендә булай иттерергә, ул инде татарча булыр өчен. Келеп шунда булай батырган чәчек күренмәсен өчен. Менә нигә пародиягә карагыз. Менә адамнан да күренеп тора башы плеш. Менә минем тезем кебек. Натуральный плеш. Аның өстенә урап куйган чалма. İslam boyunca güzel bir Beraber hatta Ramazan hakkı cidden kişi anlaşma. Да, меня тигә тоже шулай дип әйткән идем, чәчне үстергәч минем да кадәр. Мин дә әйттем, аны бер кеше дә күрмәгән. Мин әйтәм, менә пәйгамбәрнең чәче бер узын булган, мин дә үстергән. Әти барган хөкем сорарга имамдан. Имам әйткән, балага яшен яш. Вәдә ундур. Нормально, тем более пәйгамбәргә дин сылтага шиде. Шунда дип әйләнәсен балага. Шерсунда и все, вот видишь. Мне хуком вынесли, понимаешь? Я по хукому. У меня фирма, считай, была. Я ходил с такой, вот с такой. Börek bizden yapışarlar bir Ау? Silahımız bu işe börek bizden yapışarlar bir yaşalan. Ничего не знаю. Так, а я, дальше. Киімдер түшінчесі. Риза Фахриддин, она была деп жауап береді. Ну, құдаш ұшы конструкция дайын. Мен де тапшыраған әйбірді. Олай түрбілі, ол дұрыс түгіл деп еді. Ол құдаш ұшылай өтті, логиканы түз. Уасыр өзгере тұры, ғадеттер өзгере тұры, киімдер өзгере. Bir kitapta da bir şiirlere авторитет kitapta demek ki azı tercihler tam bulmuyor. Ne Müslüman çektiğim şulay. Hem anın kıyafeti üzerine şulay bulacak. Ama lakin bu konsepsiya bilen adette vadi halk o alıp bilmiyor birinci yoktur. Ayıkınca bilgenleri de bana rizalaşmıyor. Nişe bana rizalaşmıyor. Hadi neyse hep kuşetemem adamın için rizalaşmıyor. Çünkü onlar üzerinde şu. Onlar barısı da pleş başlı. Onlar barısı da tübeteyler. Onlar barısı da sokallı. Hem onlar barısı da kıskaçtandı. Ну, они вот когда ты говоришь, был Кингштадт, или П-образный тебе. Барысы да, барысы. Çünkü bu... Barысы da. Vadi halk turunda деп айтамыз да. Çünkü ол шушы мына киімнің қияфеті, ол идентичностьның өзінің бір зор өліші болған. Тағы бір қат айтамын, бұл верификация, ол бик зор әйбір. Әгер де олар келелер екен қозарлашке, олар бетін өздерін мұндашке олғанда бір жерге, бір нелерге, бойларға, өздерін гіл мұсылман етіп иғлан етуге тырышқанда, һәм расларға алды. А сен өзінің исламның неше